Ang tahu pegah. Yang kajilah. Kamu tahu tak? Nyo menang apa gah? Kajak tak jalur mentang. Jicit man penajab man. Nyo job raya tak ana tapi masih kata okey nama segitu. Jicit. Ini kau pegah lagi ah. Jicit. Jak bu. Iban kajak dah berangkat. Kau gunakan aku pre. Bajak bos. Yang 4 ji bos. Sonan kah? Raman bang. Bos kah hei baik bang, alamat meninggal kah? Peng. Si tolong pegah sihat. Syarat-syarat rekan baru. Guna kata apa lekah? Syarat tamang geng jampuk. Leh macam. Apa bang? Kak yang bila kak dengar lu pegah. Syarat yang keput. Ci baca 3 alif ba. Bismillahirrahmanirrahim. Alif ba jim. Bubutoi kagun. Alif ba ta sa jim ha ha dai dai ra do sin sin shat lat ta la in rin fa ka lam min nun we ha lam alif anda ya. Yo kabere. Cino tamang syarat yang kedua. Syarat yang kedua yaitu ci baca kah 3 Al-Fatihah. Apa Al-Fatihah, apa Al-Fatihah bang? Al-Fatihah hai Rahman kon Al-Fatihah. Mereka pulak lon ka. Alamat meninggal ku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nyan kabere syarat yang kedua. Jino tinggal syarat yang kedua ya. Apa mang bang syarat yang kelih je? Bila kata syarat yang kedua. Kiduk le. Guna bos. Syarat yang kelih berkata apa lekah? Peng. Guna ya bang. Apa nak? Peng. Ji kalau lolos. Raya. Parti. Apa lagu kapta? Get bos. Jino langsung daftar lain.
Kepeng, cepat sang cewek yang long galak. Mudah-mudahan bos, Gino tak hadang bos. Dang eh. Oke, Bang. Bang, kena tolong Long bang. Kan? Adik Long kali drop lewat je rame-rame bang. Pasti kau